Aj dečki, jedan osmih. Jedan osmih. Kaj ćeš mu napraviti? Koga? Ajde, pa nek nas hvata. Zadnje provjere. Ajde vozi, daj, skuhat ću. Ono. Ajde, ajde. Ako ide ravno, bar ću snimiti kak te pokupi. A su neki peki pred.
Kaj sad idemo gore na vrh? Gore na vrh brda. Vrba mrda. Evo Vladeka u krupnom planu. On se voli. Nemoj ga snima.
Dobar dan. To za ponedjeljak. Tono, ti si iza mene. Aj, prođi mi da ti snimim. motor htjet start.
Pola kile. Kaj su odustali? Tona. Evo Tarzan u Novom Vinodolskom. Dobro ti je došao. Spasila se. Jebeš takvog Tarzana koji se boji Ovako je mušti. ravno, ali gore još. Aj Toni ti još jednom. Čekaj, nek se odvodi. On je... Koja životinja. Koja životinja od čovjeka. Ja sam tu par mjeseci. Pa kad su velike jebote. Direktno na mutu nauče. Toni, kaj ti veliš, koja to vrsta ribe? Za mali morski pas. Mali morski cucak. Sad će ovo pogledu u glavu. Ej, kako se više? Di jedu? Ovo je brcina. Čekaj, čutka pile. Gore ono baš čaro. Raditarci, oni konji. Da, kao prekera. Oni baš.
nismo moramo.